Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakasaritam ka diti supplier ta, no bres lakay. Uwan bakit? Ay nawaw, apay nga rod akas ta tilangam anagawid. Saan mo't ngaminan anang ta diti kwarta? Apay kanungay. Wala ta na ornong ti utang ta. Sigun iti supplier ta kat nasaysayahat ka no isardeng ta pala ang tiyagmula. Tapno saan na dumakkel ti utang ta. Amuna ka di nga inlako ta iti sabali tinateng anaapit ta. Saan bakit? Timbaga kat napiste tinateng amula ta. Ti kuna naman. Saan ka no pa'y amang ta? Damang ano saan ta ama kabayad? Ay nawaw, kasano nga roden ama kamula tanukas talaang. Ipadas ko man ti makisarita ka ni Manang Madel. Ewan, adda pwesto na ijay palingki. Saan ka di? Adda bakit? Isong ipadas tatya agpatulong ka nakwada. Anyat masapul mo, no, bres, ading ko? Apay ngay may ka dito'y pisto may. Kasapulan mi titulong mo, Manang Madel. Ay nawaw, anya a klase titulong ti kasapulan nyo? Saan nga minan anang tad iti kwarta ti sigul a supplier mi, Manang? Kat? No kaya't yung kan Manong Samuel, supplyan na kami, kan bakit ka? Ha? No adda maapit mi, di pagpingayan tayo tao. Na kayo to kan Manong Samuel ti mangilakaw. Tada kayo matyadag pwesto na di ti palengkay. Sige, takasaritak tupay man ni Manong yun, no anya ti makunana? Sigurado nga umanugot da jay, Manang. Wen, nga makasaritak latta, tapno awan maibagana. Tapno di namat panunutan nga agdis-desisyonak asyaklaeng. Anya nga iti makunam, lakay. At dapay mat kwartata, bakit? Okay lang, no supplyan tatikapsat mo. Sigurado ka? Ay, nawawa. Siyempre mayat mat tinaibaga tikapsat mo. Pagbibingayan tayon to, no nabayan tinatengda. Kat, manungay nga rod ti ited ta. No manuti ka sa pulan da akit, di isaw titid mo, bakit? Mayat mo tinapanunot ti kapsat mo, tapno anda ilako tayo dito'y pwesto. Sa bagay matkit di Awagam ti kapsat mo. Ibagam ken kuana, asuplayan ta ida. Iti kasta, makapagmula damutin, tapno saan nasayang ti aldaw. Lima basak ijay gardin nyo itay, kat nakamula kay magayaman, Frida. Wanmat nga min na nalagring. Kunak man no awan intet ti supplier yaw. Sabali ti supplier mi itanana. Anya, Ni ipagmadel ti supplier mi itanana. naimbag man tayo manugot da. Una, tano makaapit kami, di mairanod dantong matlaang. Kasta ati mayat, agtitinulong kayaw. Wanmat nga min nana. Saan kay to amarigatan amang ilakaw, taada mo pwisto ni ipag mo. Aywanan nyo laan na imbag timula yaw, tapno ada maapit yaw. Masapa ta amang panidi garden ita, bakit? Ay nawaw, apay ijay garden. Tulungan nak ngagsibog Noo, di mo kabailan nga aramidan dayta. Tulungan nak tapno mabibita malpas. Ay, kaano gayam nga agpasentro ka? Diyak tayo masigurado. Apay ka rin. Awan mo ti may spray itinatang amulat na ibusan. O di agpasintro akin ton bigat. Nasaysaya at pay. Dumawat ka iti kwarta kan Manang Madel, tapno adda maigatang iti chemical kan abono. Kapilita na. Naibusmot ton ti kwartang intod na di napalabas sa bulan. Ano santa ti mangted takas na at talaga ti supply ako nada. Kumusta nga tamot ti mula da ading no bres, Madel, bakit? Diyak amo alakay. Saan kami pa'y mat nakapagsarita? Binilin ko matkit di ang aywanan da na imbag tinatang amula da. Anya nga ta, no mapan mo ida bisitahin. Uray kayat ko, awan mo't pangital kak iti pwesto talakay. Nadya lang.
Sayang mo ti mapaglakwam no agbiyahe ka ijayan da. Sapay adayuman. Hay na naku nampay lakay. Kabsat kumatkit di dayjay imposible mat no ulbudan da talakay. Ang damot kat di puntom abakit. Maring matsambahan da ti mayat a presyo. Tapno adda serbi ti nagbanlugan da. Awagak tulangan ti kabsat ko inton madamdama ta kumusta ag timula da. Una, tapno ammo tamat no kumustamat ng timula daan natong ijay. Kat, kumusta nga itinatang amulayo di ta ading ko? Medyo nga rod manang. Ay nawaw, apay mat? Kasano a medyo? Apay, awan ka di pa'y maapit? Awan pa'y nga rod manang. Nay, apay nga yakasta. Kurang ti danom, kan adda na piste. Nay, kitaan nyo no adda pa'y maaramidan tayo. Nangina tinatang ita ading ko. Mangtad ka manan ay ti may spray manang. Naibusan ti ginatang mo? Awanay, masapo lamang ipawit kayo tabarang makarecover da gijay. Sige. I-text mo nga rod no anya ti magatang ta ibaon ko ni manong mo a Samuel. Isunton ti mangipawit. O sige, i-text ko manang. Ipawit yung adagos ha. Wen, da kamin ti makaam mo ading ko. Da kayo matgayam, nanalagring. Lumabas siya kumangam nakitak timulayaw. Mayat abuy-buyaan si ka. Ah? Nangina ti presyo itakay. Sigurado ang makatsamba kayaw. Sapay la kumaanana. Kaano nga agapit kayo aya? Aguray kami kaano amabalin nana. Saan pa'y mat ngamin amabalin nga apitan dagita. Nasapapay. Aguray kay laang iti mano nga aldaw. Sigurado adumakkel pa'y dagita. Wen Mayat timulayaw, naglalang tuda. Kasta talaga nana. Naaywanan ngamin anasayaat. Kasta tinasaya at nakaw. Aywanan anaimbag timula. Iti kasta ket adda ti maapit. Naimbag laang taado tinaapit talakay. Wan nga rod bakit? Ay na, magagara na kun ang makaigam iti kwarta lakay. Si kala nga ya. Oras siyak mo ta. Anya nga iti planom kadagitaan na tang lakay. Kas iti sigod nga raramidan ta Ila ko tapay lang iti sabali. Saan ta nga itulod iti ayandamanang mo, Madel? Ang mga naawan to ti mabati, no ije ti pangituludan ta. Sapay na ornong mo ti utang ta kadakwada. No itulod ta ijay, hawanan ati may gamanta akwarta. Wen ata makibingay pa'y damanang mo. Kun bayad ti utang ti dadduma. Day tang road ti pampanunutag, bakal. May mayat nga agpayso no ilako tapay laang iti sabali. Ang asino nga ta ti pangilakon ta. Ibirok mo alakay. Sigurado nga ado ti mayat agumatang kadagitaan natin. Ang mga no kaya tiyo agatangan tinatang may nanalagring. Ha? Ang mga no kaya tiyo agatangan tinatang may, tay tulod mi ti pustuyo. Ay nawaw. Kunak man no ni Madil akabsat mo tinang supply kada kayaw. Ti bali ta first gather mat da ito inana. Saan mat siguro adakas no ilakom mi pa iti sa balay. Ang mga nuday tanto ti pangrugyan ti saan nyo apagkikinaawatan. Diritso yo lang no di yo kayat nana. Pasensyakan ngam talaga asaan. Diyak kayat ti makiap-apa. No di yo kayat di saan lang. Ibiro kulatan iti sa balay. Nasaysaya at pay. Diyak kayat ti mairaman no bilang man taada ti agriray. Oh, bingay mo ba ka? Ay nawaw, binayadan da adagos tinateng talakay. Wala, bakit? Anyat imbaga ni nanalagring ngay. Saan ani nanalagring tinangilakwak? Anya? Di na kaya tagatangan. Iso nga imbiro ko ay iti sa bali. Awan amuday di abakot. Naku nampay, nanginakit ti tinateng itaa. Saan mo't adata ti maawanan no bilang laang? Ay gayam, inalam ko mati contact number ti nangilakwam ta isumanin ti pangituludan ta no agapit ta. Adda kanya kon bakit? Awan pagdanagam. Makitambayak man nanalagring. Sa dino mo tinaggapuam, Frida? Ijay syudad nana, at dala napan ko ginatang. Ado kwartayo itaa. Una, tanangin na tinatang itanana.
tinapay kan soft drinks para kada kayo. Ha? Di kay madanagan, talibre dayta. Saan kay asingirin? Wun-angam. Ay na, awan pagdanagan nyo. Takas na kunayo itay, kat ado ti kwartami ita. No adda bayad tinatengyaw, idulin nyo ki day. Nawatin nyo kay din nana. Da kayo lang aro din ti mailibre. Nagadupay lang ibagbagayo din na. Ado ti kwartami nana. Manayunan pa'y manin, taagapit kami manin inton Sabado. Manuabulan ng tinapalabas. Ang awan na tamot itulod na nobres anatang hindi pusto bakit? Ay, hun nga rod lakay. Manumot din akong takan naktikabsat ko. Imposible no saan pa yan nakaapit na gijay. Day takot nga rod. Awagan man kit day bakit? Wan, ibagak nga umaypay dito'y pwesto no nawaya tapno makapagsarita kami. Uwanan tapno masumbatan na nagiti saludsud ta. Sapay la kumaalakay. Diyak kayat amalukluko ak. Asino matimayat amaluko bakit? Maganak to nga ron, noon niya ti mapagsaritaan nyo ti kapsat mo. Agyaman nakta nakaumay ka dito'y pwesto no bres ading ko. May mayat matlaang ngamin no personal nga agsarita ta. Anta ka di ibagam manang? Kumusta matan timulayo ka ni Freda? Ay, kwa manang. Manuabulan matan tinapalabas. Saan kayo kadipay ang nakaapit? Sa anak mo't ngamin ang makabiyahe iti ayan nyo tabisi ak. Kinapudno na, awan maapit manang. Ay nawaw, kasano nga awan maapit? Awan ata, napistikat nga rob. Anya? Isa sana ka nagpakpakita kan ka, awan na talaga manang. Ura di garden ti karoba mi, napistimot lang. Nanalagre? Madel? Kunaktupay kat, da kayo dayta. Kat, kumusta? Anyamot nga iti pakakumikuman nyo ita. Busy akmat iti pwistok Si Kangay, Ay, uray sakmat, nana. adun samat ti customer yaw. Mayat nga min ti lokasyon ti pwisto yaw. Kaasi ti apo, adalat tamat, nana. Isumat ten ati kasukat tinalugi kada kami. Napiste ngamin tinateng amula da ading nobres. Napistay. Wen, nana. Isumat ti kunana, idi nagsarita kami. Talaga adakkel ti panagtalak mo iti kapsat mo, anya. Ha? Saan apudno anapisti ti mula da? Kinapudno na. Kaya't da nga ilako tinatangda kanyak iday. Saan ko lang nga inala, tamok asika tinang supply kadakwada. Diyak kayat tirirey. Ha? Saan apudno anapisti ti mula da? Inlako dalaki di iti sa balay. No kasta, nagulbod gayam ti kapsat mo. Ay, wan lakay. Linuko data. Nagulbud da, gapo iti kwarta. Anya, Ngam awanan maaramidan ta. Inla ko damot nga rudan iti sabali tinateng nga inapit da. kasano nga rudan ti utang da. No ibagak kan no bres tinapasamak, sigurado nga aglibak dayjay. Una ngam saan mat anasaya at nga ulbudan na da tao. Mala, di kagdanag tasingirak to lakay. Sigurado nga agpatulong tumatlaang dayjay no maibos ti kwartada. Nay, adda ka matgayam no bres. Anya ti umay mo ibaga? Ipatas mi kumamanan ti garden manang. Anya? No, okay lang ka na kayo kan Manong Samuel. Supplyan na kami kumamanan, barang makabawi tayo, itilugi tayo. Amu kunti may papan iti kalukwan yung agasawa no bres. Kalukwan? Ni, anya ti kahit maasawa naman ang? Amok asaan apudno anapiste ti mulayo. Ha? Uray di mo ibaga. Amuklatan nga inlako yo iti sabali tinaapit yo. Ang di ka madanagan? Saan ko nga isidir dayta? Ti kada kami laeng ket bayadan nyo ti kwarta nga inutang nyo kada kami. Manang? Gapu iti kwarta, nagulbud kayo kada kami. Ket di yun namnamaan amangirwar kami manan iti kwarta. Dayjayen ti maudi apa ng tulong mi kada kayo, no bres. Namuan ni Manang ti may papaniti kalukwan ta, bakit? Anya, Kastaon iti ungat na kanya kitay. awan nga rod inted na akwartakan ka?
Awan, bakit? Sapay na ibusin ti bayad tinatengta. Parikot manayin. Kasanumat anaamuan na ti may papan iti day tabanang. Sigurado nga danang idanon ken kuana. No asinumat nga ta ti awanan bain anang idanon kan kuana. Saan ko na sinalodsod ta makaungutan? Kasanuta pa'y itan lakay. Awanan saan tan makamula? Ay, una yun ti kastoy abiyag. No saan ta kumanagaramid iti kalukwan? Ang mga no saan ta ngagparparikot ita? Ang manyangay kat nelaw ang tamutan. Panagtalak ti kabsat ko, ti dinadaal ta, bakit? Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti panagtalak ti tao gapulaang iti kwarta. Laglagi pam at ti kwarta kat mabirukan. Ngam tinadadaal a panagtalak kat narigatan a maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Italaang manay ngay may ka dito'y balay, Mariel, anak ko. Wen tabi si ak tatang. Masapul ang makitaggadak para iti anak ko. Amuyo mo't, single mom da tao. Alam da ito, inpawit ni manang nyo sali para king ka. Ay nawaw, anya ngay da ito'y tatang. Sabong kan losyong, kan adati jacket para iti kanakan na. Ay wow! Talagang awan maibagak ka ni manang tatang. Ni manang nyo pa iti kunap, saan nga iimot day jay. Kat no saan pa'y anaibos ti imported asabon nga inted na. Ita, nangipawit manan. Pagyamanan tayo, tamayat ti trabaho na iti abroad. So amairanranod tayo umat. Wen nga ro tatang, nakababain paikit din ka ni manang. Kanayon laangan ada kami akakabsat na ti mairanranod iti pagrigrigatan na. Dumteng to ti aldaw, masubadan nyo mo, ti kinaimbag na kada kayo, anak ko. Kumusta ti biag dita Pilipinas, Josie ading ko? Nasaya at latamat, manang sali. Sika nga kumusta ka mo dita abroad? Nabanbanugak nga rod. Kalkalpasla ang ti trabaho mi. Narigat ti trabahom dita. Ngam no agsasao day di ang Mariel. Anyat ko nam, Josie? Ti kapsat na no agsasao ket madlaw nga umapapal kan ka. Nagado ngay bagbagana nang runa no adda ipawit mo. Anya? Day tatipod no manang. Ti kunana pa'y kanyak idi ket limas ka kano idi naka-abroad ka. Pudno ka dit ibagbagam, Josie? Maaramid ni Mariel ti kasta kanyak? Ay napod no ti ibagbagak manang. Angam di mo latan ibagbagaan nagipulungakan ka taamangan no siyak ti apaan na. Agin sisingpot nga min day di akap sa tano kasangsango min ni tatang. Anya? Langag ko tinagsaritaan nyo kan manang sali. Ay nawaw, awanin ti bibiyang mo no anyaman tinagsaritaan mi, Rudy. Pero jematan ni Mariel kan ko na. Na, pir dyan mo't nga bagbagam dita. Anya nga rudi ka ta sa wantimbagam, Ay agtal na ka man, di mo papudutan ti ulo. Anya nga ta timarik na ni tatang kintikapsat mo. Numaamuan ta ti kastangar aramidam. Di mo panggapan ti agipulong kadakwada.
San asyak ti kalkalabanam? Tamangan no si kapay ti madaksan. Na, tasyak pwede bot ngamita. Awan na saya at pagbanagan ti tao akas tatigalad na. Kita man, doon dati para kin ni Mariel akabsat mo, Jose anak kau. Ne, awan mo't makita ka na ganda iti anak na, tatang. Nay, apay ngay, nangipawit ni manang mo iti package. Ngumawan ti para kadakwada. No awan, di ano sanda pa'y laang. Para mat kadagiti anak ko to'y impaw iti manang. Uray kita tatang, oh. Ang mga nuwag sakit tinakam na dahi tiyahay numamuan na. Para package lang, ang sakit tinakam na. Wala, tawan mo ti para kadakwada. Ay natatang, alain nyo kit dita para kada kayo. Nagadulakit din ngay bagbagayo dita. Pampanunutak lang ti kabsat mo. Ay nawaw, no awan kat awan. Better luck next time. Urayan na, no adamanan ipawit ni manang. Kitaam dagiti impawit ni manang sali para kadagiti kaanakan naro di lakay. Ne. Nagadumat tanda kita. Paborito na siguro dagiti putot mo, ah. Ni Mariel akabsat yung ay. Ada ka di mo't pasarabo da iti anak na. Awan, lakay. Ay nawaw, binukudan niyo. Anya, binukudan mo't ngay bagbagam nita. Talaga nga impaw it ni manang dagitoy para kadagiti anak ta. Saan a para ken Mariel? Naragsak kay te kasta mapaspasama. No siya, naragsakak latta ah. Tadda impaw it ni manang para kadagiti kakaanakan na. Managing bubukod kalaunay mo't. Apay ngamin nga isakit mo launay dayja a Mariel aya. Kurso nadam? Na, day ti jakayat ken ka. No, day bagak kat kasta ti panagsungsungbat mo. Di mo amot makorektar. Kumusta dagiti impawit ko, Josie? Usto lang ti sa ises manang. Nasaya at mat nga rod no kasta, tapno maisuot da. Agyaman ak launay manang ah. Awan anyaman na ading ko. Ayun gayam. Di min imbingayan ni Mariel iti sabon ken chocolate. Taamangan no uyawon na laeng. Ha? Amo matikabsat ta. Ungrateful launay. Anya? Di mo ibagbagakin ko na dagitin dandanon ko ah. Ang mga nugumura kanya. Saan akon nga imawawag kang kuana? Diyak kaya ti makiplastikan kang kuana. Uray siyakmat manang. Saan kun apampansinan, tadyak kayat yang pamarang. Barang makaamiris ti kabsat ta. Diyak laing pagarup ang maaramid na ti kasjay kanyak. Nangyagak iti sabon ken chocolate, anak kau. Ay nawaw, nangalaan nyo nga'y kadagita, tatang. Impawit ni manang yu sali. No kasta, adamanan gayam impawit na a package. Ada, lumawam mo ti para kadakayaw. Kasta ka di, amangan mo't no kurang ti budget na. Apay, ada ka din nagapaan nyo kan manang mo. Ne, awan mo't tatang. Sa bali laang tirignak, ta saan nga minan nga agtetex kan umawawag ni manang kanyak. Iso sa anak mo't tan ang nagtetex ken kwa na, ta nakababain mo't. Nay, apay nga sa akas jay. Diyak man mo tatang. Basta siyak, sigurado ak nga awan tinagapaan me. Makadlawak man itidwa akabsat mo. Apay ka di tatang. Adan sa man nagapaan da Mariel ken sali. Pagkunaan nyo matatang. Wanya, taawan ka lumot ti komunikasyon da. Ken nadlaw ka, atunggal agpawit ni manang yaw. Ket awan ti para ken Mariel. Ay, awan amok di tatang. Ti kuna ni Mariel kanya ket awan kanumot nagapaan da. Ngem kasla sa anak kamamati nga awan. Ay natatang, saan damutin nga ubing. No adda parikot da, o di pagsaritaan da do, di kay makibiyangan. Pangipanami ti grass cutter ba kay? Ijay balay ni Manang Sali. Anya? Agdalusak man ta, agawid ka no ni Manang.
Imawag kanyak idi kalman. Asa ino ti kaduang agdalos. Siyak lang. Ni Mariel nga di nakatulungan. Awanin tinamnamaan tayo iti dayjay a babae. Ay unay kan. Ibagam ngamin kan kuha na atap no amuna. Kabailak mo ti agdalos para kinimanang. Saan ko akasapulan ti tulong na? Oho, pabida ka manin. Sana, ar-aramidak lang ti kabailak. Tapno makatulong ak kinimanang. Di takan, di ka manaktak. Anya ti masapol mo, Mariel? Ay kwa, ti ko na ni tatang kat agawid ka no ni Manang Sali. Ay nawaw, wanmat ngamin. Italaang anaamuam. Wan, Manang. Saan mo't ngamin nga agtetext ni Manang kanyak? No agtext sakyan kwa na, di na matreplyan. Ay saan ko naparikot dayta? Kat, kaano nga nga agdalos tayo iji balay ni Manang Sali? Ay nawaw, di ka pa'y napanijay aya. Ha? Nalpasan na, nakadalos akon. Ni, apay ngay adi mo imbagbaga kanyak ta tinulungan ka kumamanang. No kaano analpas, saka nagpakita. Awanan na, naladaw kan. Asino tinagdalos dito'y balay, Josie? Ni Manang Mat, saludsudan na pa'y lang. Ha? Siyempre, siyak lang Manang. Nukasta? Sika tinangaramid iti amin? Wen Manang, siyak tinangaramid iti amin. Wana, adi mo ngamin impakpakaam mo kada kami nga agdalos kagayam. Oray ni Mariel, kaya't natitumulong kuma. Busy dayjay amakitang tangdan tatang. Tiimbaga na kanya, kit napan kano ija balayaw. Ngum tiimbagam kinkwana, kit naladawan ta nakadalos kan. Pudno ka diti imbaga ni tatang? Ah, aywan Manang, tiamok angkat busy da. Iso asaan ako na nagpatulong kadakwada. Ada ka dinadakdakamat ni Josie kada kayo, tatang? Kas kumaitian niya anak kaw, Maipapan kin ni Mariel. awan may, ape ka day. Ni Mariel ngay. Awan nadakdakamat na kada kayong maipapan kanyak? Awan mutlaang, ape ka di aya. Wen tati na ibaga ni Josie kanyak kat ado kano tiriri ni Mariel no kasta nga da ipawit ko. Kan apalan nak kanupay. Nay. Saan mo't nga reklamo ni Mariel na daitid mo kinkwana kay? Aya, Wala na kaw. Oray sa bunlaang, kit nakaragragsak dayday. Madlaw nga raw, amaditirik na idi saan mo kano akong kontakan. kaya't kadi asawan dayta nagulbud ni Josie kanyak. Inuulbud mo't gayam dagiti istoryam kanyak. Anya nga istorya Manang Sali. Ti kunam idi kat nagaduti sa uti kapsat ta kontra kanyak. Ay nawaw, wanmat ngamin Manang. Apay nga rod asabalit ibagbaga ni tatang kanyak. Ah? Nakasaritak ni tatang, iso adinak maulbudan. Ah? Ay, kwa Manang. Apay anaramid mo ti agulbud kanyak, Dakkel ti panagtalak ko ken ka, Josie. Awan basol ko Manang. Di kan aglibak ta amo kun ti kalukwam. Jak amo, no anya ti kapanunutam. Agraman inosente akabsat ta, iraman mo pa yan. Anya aklase ka akabsat? Ay, diyak ka mo ti aramita, Rudy. No apay ngami nga agar-aramig kay ti istorya Kaya't ko lang mat anayunan ni Manang ti ipawit na kanya. Di rimuar ti pudno. Ti kayat mo kat si kalaan ti mairanod. Iso apinirdim ni Mariel ken Manang Sali. Sakman kaya man ti dakas. Ay nawaw, agpakumbaba ka. Tas si kamot ngamin at talaga tinakabasol. Agar-aramig kay ti istorya. Anya nga ita, gumura dakit ngarudong din ka. Oh, Manang Sali, di mo matimbagbaga nga umay kagayam dito'y balay ita. Pasensya kan Mariel ading ko. Ha? Pasensya kan kadagiti nagkurangak kada kayo iti kaanaka. Ay nawaw, awan amok abasol mo kanyak, Manang. Namatiak adagos kadagiti istorya ni Josie maipapankeng ka. Anya? Tunggal umawagakin kwa na idi kat ibaga na nga ado kano ti saom kontra kanyak. Ne, saan apod no dayta, Manang? Tibidot kumet na matiak adagos kadagiti istoryana. Jak laing pagarup nga inuulbud gayaman.
Pasensyakan talaga. Ay, una yan ni Manang Josie. Isumat lagaya makasya ti panagsasao na kanyak. Birthday ti ka anak intun Sabado, saan ka di? Wan, ngam awan budget mi Manang. Tapno makabawi akada kayo, isponsorak ti kasangay ti kaanakak. Ay na, agyaman naklauna ay Manang Sali. Awan anyaman na ading ko. Sigurado ang maragsakan ti kaanakam. Aywan gayam, i-text mo ni Josie Imbaga ka nung ni tatang kadakwada, ngam ag-text kalatta, tapno awan maibagada. Nalpasan Manang. Kat, nag-reply kang ka? Awan mat nga rod reply na. Ni Rudy lang ti awagak, tapno sigurado ang makaumay dagiti kaanakak. Sigurado ka kadi? Anak kasagana ka asumango ka dagiti kakabsat mo? Wen lakay. Nasayat mo ito kasta. Panagkunam ka di kat mapakawanda. Nupudno ti panagbabawim. Mapakawanda ka mo't siguro. Kasanungay no saan. Mapakawanda ka man no saan. Alaamon da ito agundaway, tapno makasaritam ida. Tano agsubli ni Manang Sali ija abroad. Amangan numabayag manen sakbay nga agawid. Sa bagay, adda puntong lakay. May mayat mutlaang ngamin. No personal ti panagsarita yaw, bakit? Kinasarita nakakadi ni Josie? Saan pa'y mat Manang? Ay, sapay la kumata maamiris na matan ti bidot na. Mabalin ti makitugaw. Oh, Manang Josie, si Kamat Gayam. Kaya't kayo ang makasarita ado ha. Naamiris mo ka din ti bidot mo? Wan manang, aklunak ay siyak tinagbidot. Sapay lang kumaat ang mapakawan na. No apay ngamin, ang masapul nga aramidam ti kasjay Manang. Kaya't ko ngamin ang masulo dagiti ipaw-pawit ni manang. Saan anasaya at ti kasta nga ugali? No ada pagsayaatan, pagbibingayan. Wan manang, Iso asi ka, Manang. Di mon ululitan ti kasjay nga inaramid mo, wan? No kurangam ti ipaw-pawit ni Manang, mabalinmat nga i-text mo, tanay nayunan na ti ipawit na. Saan ka di, Manang Sali? May mayat manan. Saan mat ngamin anasayaat nga agaramid ka iti inuulbud nga istorya apag-aapaan tayo nga agkakabsat. Awan duma nga agsisinakit ken agtitinulong no dita tayo matlaang. Iso nga ayatan tayo, titunggal maysa. pasensya kayon at talaga. Saanin ang maulit? Ay, nawaw! Ayatem kan isakit mo ti kabsat mo. Di ka agaramid iti istorya kontra kinkwana, tapno maalam laang ti kayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Kat, anya timbaganakin ka? Ngumina ka no ti abang. Ay nawaw, apay ka numod. Diyak mo isumat ti kunada. Kasano nga rudan tayo tangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta, kat manulang mat ti matmatgadan ta. Ay, day tangarod Masapul nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan nagnanaad iti balay ni Manang Vanessa, saan ka di? Awan, amumat nga da ni Manang iji abroad. Anya nga tano kasaritam ni Manang mo, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya.
Makatipid tapay no bilang man tauman nugot ni Manang. Wala, saan ta magastusan ni ti abang? Ala, awagam ni manang mo, tapno adda pagakaranta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam, ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakdar mo saan ka di, Manang? Apay, Awan nga min pagakaran may, Manang. ay nawaw. Tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumi na kano ti abang, iso a plano mi ti pumanaw ditoy. No manugot ka, agnaad kami kuma iti balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige. Kayat ka di asawon day ta, amabalin mi ti agnaad ijay, Manang? O manugot ka? Wen, at dakin na ng titulbak, ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wen, Manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay anti balay mo. Nagidulinam ititulbak ti balay ni Vanessa, lakay. Apay titulbak pa kahit Itad ko kanalma. ay nawaw. Anya taramidin ni Alma di balay ni manang na. Napagsaritaan da kanukan manang na nga agnaad da ijay. Imanugot mo't di Vanessa. Aya, nasaya at narudano kasta, tapno adda agdalos ijay. Wen nga rod lakay. Manmanumot nga may nga agawid ni Vanessa. Wen takay kayat namutan ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan titulbak. Taitad ko kanalma. Aday ti drawer bakit? Na inayon ka nagiti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan kag dalaws. Itay pa'y nga urayan kayo, Nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumarek. Titulbak nga'y, inalayo ka day? Wen, adad itaw. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, Nanang. Ni Eddie nga'y. Nabati iti pagababangan mi. Madama ti panag-impaki na. Ay, wen gayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, Nanang? Palagip laeng, tamang ano malipatan niyaw. Awate mo titulbak. Ay na, agyamanak, Nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay, aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddo maalakad yu Ay, kat mabalin lata mo ta anak ko. Mala, ibagam no anya ti aramidak tarugya ka. Mayat tag na di ti balay ni manang mo. Bakit? Ay nawaw, wenmet ngamin. Mayat dito'y takumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawid di ti Pilipinas. Diyak mo Kay kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't kiti no saan pa yung agawin. Tapno masulot at ti balay na. Nako nampay lakay. No idi kumapay ang napanunot ta, di saan ta kumaan nagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan bakit? Sa bagay, dakkel met kat ti 5,000 abay bayadan ta iti binulan. Naku nampay. Mala, agluto ka man kid di ti pangaldawan ta. Anya ti kayat mo lakay. Adapay karne anabati iti ref. Isulatan ti iluto. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Adda na panunot ka. Anya ti napanunot mo, day. Adda na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay day ta napanunot mo. Nakitak ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin kaw iti balaya papaabangan da. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wanan niya. Bed space, wanusan, transient, kasjay. Amom nga rod, no kasanaw lakay. Agdalos talaang, inton kuhan, agposta iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta amabannog dito'y bakag? O sige, rugyan ta nga rodan ti agdalos lakay. Agaramid akmot iti Facebook account ko. Tapno iso ti usaran ta ngagbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti uray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa? Kayat kayo lang kumustaan. Kumusta kayo matindi tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances.
Wen manang. Nasayaat mat no kasta, tapno adda sa rinyo ken Eddie. Wen ket agyaman aklaunay manang. Aywanan nyo lang dagiti gamit ko dita, Ayun gayam, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay kwa, iti sigud a pagtrab-trabahuan na matlaang manang. Naimbag man ta saan ana umay jay. Saan matkit di manang? Ay wen gayam, kaano kang agawid? Sa anak asigurado no kaano. Angam saan pa'y nga itaatawan. Amangan numabayag pa'y. Mala, agpakada ako, tagtrabaho kami manan ading ko. O sige manang, agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, andan timbaga ni manang mo. Kaano nga gawin? Mabayag pa'y kunanamat lakay. Nasayaat mo't no kasta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanukot na jay. Ang mga nung makaungat pa ikit di. Daytoy ti koleksyon ta para itaabulan lakay. Nay, dakkel mo, bakit? Wala. Dakkel pa ngam ti susweldoan ta iti binulan. Mala, itad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalinan day ta? Kwarta kon day tao? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan lakay. Ay nawaw, nagmayatay. No kastya ka na yun, mabalinan, nag-resign ak iti trabaho, bakit? Oray siya ka. Agik katakmatan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Oray saan tan ngagtrabaho. Agbiag talat ta lakay. Apay nga taakas jay lakay. Ti anya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Ay, kunaklakit din, nusaklaan, tinakadlaw. Adamot nakita ki din minsan na limabasak ijay. Sino nga tadagi jay? Day tate saan tanga mo, bakit? Anya nga tano kasaritam ni Alma. Nubisita dala ang dagi jay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma. Ang mga nadamot ni aramidin da saan tayo nga amaw, bakit? Wan man nga paisaw. Mapanak iti ayanda, kalpasan ti panaglabak. Ag-tricycle kan taon tapno dago sa makadanon kay Jay, bakit? Agkapi kayo pa, nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adda lang amin pakasdaawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan nyo, nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino nga'y dagita? Ay, kuha nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Uwa nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya. Uwa nanang. Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidan mi kan Eddie. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kada Alma kan Eddie, bakit? Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damat gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw. Nakadamagam mo't lakay. Napanak itayan da itay, kat awan da Alma kan Eddie. Hindi kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Naku na nang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya. Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. Adamo lang nakita idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya. Kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak ta, bakit? Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramiden da. Tidakus na pa'y. Ang mga nusaan nga amo ni Vanessa akas jayar aramiden da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Oin bakit? Ibagam, tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat ang mga nagsakit tinagam ni Almakin ka. Anya
Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo. Ipapaabang daal iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka jay? Ne, awan mo't nadakdaka matikabsat ko kanyak, nanang. No, kasta nga road. Ilimod dakan ka, anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kabsat mo. Diyak kayat ti makibiyang ta mga nuguraan nak. Agbakasyonak inton umay abulan, nanang. Diyo pa'y lang ibagbagay ti kabsat ko. Siyak to ti makisaritakan ko na. Naglukon dagita nga agasawa. Day ta nga road, anak ko. Libre lang nga roden ti panagnaed day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ang kantatang. Ne, di ka mo't nag-text kanyak, manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, asino mo't tinakadamagam iti dayta, manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yun. Ha? Ay, kwa, manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramidan nyo. Awan permit tayo para iti kakastaabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manutibingay akayat mo aya, manang. Ti kayat ko kat isarden nyo day ta akalukan nyo. Di nakiramraman ha. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, manang. Mabuteng kakadi amaartapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko matipagbutngak kat balay ko ti pagnanaadan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo, taadda na panunot mi apagkwartaan. Sipod pa'y ngamin ide, kat dimon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan. Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbagaan akin kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanya, ibaga na pa'y laang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang ang may. Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda mo tan iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa ikat di daam mo ti agpakumbaba. Isuda pa ikat di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tanimanang mo? Wen, makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ngumapapal. Anya lakit di mo tanimanang mo? Hay, mabuteng lakit ti dayja ang maartapan isu akas jay. Managim bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan ti biyag na ijabrod, kastapay lang, taramidan na. Naku nampay. Ha, addan to aldaw dayja Vanessa lakay. Addan to kunak lang arudan. Alaan yun titulbak, nanang. Anya nga minti aramid yukon lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day taabanag, nanang? May salaang ti siguradok ita. Anya nga ita. Mabuteng ni Manang Vanessa ang maartapan isu aday jay. Kaya't na apumanaw kami. Nuapay nga may na pinagbalin nyo at transient house ti balay na. Ay, saan aday tatipod no ang makagapu, nanang? Ay, agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Ngaman niya ti naramid yaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anya nga'y kumaita. Si kapay lang tinatangsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na.
Pimadaw dan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit? Nagado ti dakas asa una kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di nangarud ang buti agpakumbaba lakay. Husto mo't gid day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar iti bukod da asa ka. Saan da mo't nga umbing ka? Sa bagay, adda puntom lakay. Saan ta mababalaw ni Vanessa? Nukas jay ti desisyon na. Tanda pride mo't nga may isa nga anak ta. Masapol nga trabaho tamanan. Ay, huwan nga roda. Agsubliak iti sigud a pagtrab-trabahwak. Si Kangay, Awan pa'y nga ron. ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanan bayadan ta nga abang. Makauray ka kanimot. Masapul nga agtrabahutan. Ditan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok na ita. Sana masapol nga bagam. Dahil jay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga wan papananta, papanawan na tapay laang. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang ta damat nagkamalyan ta? No nagpasensya ta siguro kinkwana, amangan no mapakawanda tapay, kat saan data a pinapanaw. Ay nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan amarurot ti taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Realin ading ko. Kumusta kayo dita Pilipinas, Manang? Nasaya at matading. Si Kangay, kumusta ka matandita abroad? Kaasi ti Apo, nasaya atak matlaang, Manang. Ni Nanang ngay, kumusta matan ti negosyo na dita? Awan mo tinadakdakamat na aparikot kada kami. Nasaya at madnukas ta, Manang. Aw-awagak itay, ngam di na matsungsungbatan. Ay nawaw, ang mga nubisi iti pwesto na ading ko. Nalabit akas ta, Manang. Padasam tumanin nga awagan inton madamdama, ah? Wan, Manang. Kat, kaano ngayong agawid ka dito Pilipinas, ading ko? Irinyok manan ti kontratak, Manang. Anya? Kurang pa'y mati ornong ko. Nayunak pa'y tapno relax saktong agawid. O, kita ama, ang mga numaliwayang matanti makiasawa, ading ko. Narigat ti agmay-maysa. Ne, nagsubli ka mat adagos, ay rabakay. Awan ni Nanang Ije Balay, morli lakay. Ay nawaw, kat norabain bakay. Narabyan siguro iti pwesto na. Ang mga numadama tirepak na kadagiti lako na, iso ang nag-overtime manan. Talaga ang nagagat ni Nanang ah. Dayta nga rod, nasubraan na matan tigagat na, kat awan mat ti suportaran na. Tagpada kami matan kinirihalin nga adda trabaho na. Ag-relax kumamatan ah. Dayta mat laang tibagbagakan kwa na, ngam di na mat kayat lakay. Sayang ka no ti mapaglakwan na. Sa payagmay-may sa ijay. Iso ti mga rami diti amin. Mayat no mangalay ti kadwana. Uray tangdanan na no iso. Ninahanang paiti kunam, kabailakon kuna namanen ah.
Agkapita pa'y Ira. Agyamanak nanang, imayak dito'y balay idikalman. Ngamawan kayo mo't. Wala, tanag-overtime makmanan iti pwesto tayo. Di yu sobraan tiyag trabaho. Tanarigat mo't laang no day tati pakaalaan yu iti sakit yu. Ay nawaw, si kakit di mo't napigsaak pa yan niya. Aywan gayam nanang, imawag ka din ni Rialin kada kayo idikalman. Ay wow, nanakaw. Nakasarita yung arot ti kapsat ko. Ay katun Iring nyo na kanuman ang ti kontrata na. Kayat na ti makaurnong nanang. Ay talaga na nga to ti arapaap ti kapsat mo. Wen nga rod nanang. Amangan no malipatan ng ti makiasawa. Dahita ti jak ipalubaw sa mapasama. Narigat ti mabaa na niya. Di yumat inbagbaga ngagpasyal kayo gayam ita, nanang. Kailiw ko dagiti apaw kanakaw. Asino nga'y tinagbantay iti pistuyo? Nang rikupak pailaang. Ay usto tapno saan at trabaho ka na yun, tisang sangon nyo? Un nga raw. Ay anyang nga oras asumangpot da ayra kan dagiti apaw. Alas 3, ti dismissal dagiti ubeng, nanang. Amangan no paawidan dagijay. Ala, urayek nga rod ida. Una, agkapi kayo pa ay pangururayan nyo kadakwada. Adda tinabati a sandwich dita. No di yung kayat ti kape, adda ti juice iti rep. Awan ka di timbagbaga ni Nanang King ka, ay rabakay. Anya kumangay ti baga na kanya, klakay. Duwang aldawan alimabasak iti pesto na. Kat nakarikip man. Aya, Wan bakay. ay nawaw. Apay ngay nga ta. Mapan mo bisitaan ni Nanang. Ang mga lumadimat kang tirik nana. Mabiit man la ang tawagak. Mapangkalatan iti ayan na. Tapno makasigurado tayo. Kan tapno makita matlaang iti personal Sige, mapanak inton madamdamalakay. Ilupas ko lang ang tar-aramida. Mangan kamot tanditaan, numabising ka. Adamot na luto asida. Anya ti masapol yo, Uncle Delphine? Nagkapuwa kita yung dananang iyo, Isay. Kaslad mo ti parikot na kaanakan. Ne, anya kumangay, Uncle. Diya ka mo noon niya. Madlaw kong aburido. Ay nawaw, nagsarita kami iti kalman. Ket awan ti parikot, kuna namat kanya. At dalakit di ilimlimod na kada tayo. Anya kumangay ti ilimad na, Uncle. May katlong aldawan asaan ang naglukat. Saan mo takas diya sigod ka? Uray da kami ket makadlaw kami mat, Uncle. Ngam awan mat ngamin ti bagbagana. Di nalakit di may baga kada kayo. Kasaritam tumanan kanakan. Saanan anormal tikas di ngar aramidon na. Manong aldawan asaan kayo anang lukat nanang? Ay, makapasadot mo't nga main. Adda ka di parikot? Awan mo't kit day. Ape nga ro dakas na. Saan kayo mo't akas na asigod? Ay kagagangay ti bumakit Adda ka di rikrik na anyo. Awan mo't kit day. No adda parikot, pangaasiyo ta ibagayo kada kami nanang. Tapno ang mumimot Ay naanak ka, awan. Awan parikot kunak lang arudan. Ape nga rod akas la aburido kayo. Ay kwa, bisan mo't aburido mo't nga ibagbagam dita. Da kami mo't ti madanagan kada kayo nanang. Ay awan ti rumbo nga pagdanagan yaw. Agawid ka kidain ta si kaswam ti pamilyam. Di nakpakadanagan ta okay aklaan. Anya ti kunam Rialin? Ada nag-message kanya, manang. Sino? May sakano kadagiti supplier ni Nanang. Anya? Agsingsingir mat manang. Adda kano utang ni Nanang kenkwana. Ay nawaw, kasano anak ka utang ni nanang, katawan mo't paggastusan na ditoy. Bagi na laang mat. Idi damo kat impagarup ko nga iskam laang. Ngam adamot insent na aresibo kanyak manang. Adda pa'y pirma ni Nanang. Sapay nagdakkel agatad dayjay. Kasaritak to ni nanang ading ko. Wen man manang. Salut-sudem no talaga nga adamot lang inutang na. Kano nangusaran na iti kwarta. Okay, i-message kanto no anya ti ibagana ading ko.
Hello? Siga ka dila ito, Ira? Siya nga, Rod. Sino kayo? Anya ti masapul nyo, sir? May saag ka dagiti supplier ni nanang mo. Supplier? Wan, kahit ko lang ay pakamungat dati utang ni nanang yo kada kami. Nakasaritak ti may sagayem na. Kahit iso ti nangalaki ti number kin Facebook account yo iti kapsat mo. No, kasta. May sa kayo mat kadagiti nakautangan ni nanang ko, sir? Wan, adu kami ang nakautangan na. Da kayon ti kinuntak mi. Ta saan mi mat ngaminan ang makuntak. Ay, una yan. Manungay ti utang ni nanang kada kayo, sir? Ribo ti utang ni nanang mo kada kami. Kano anawaya ka? Kahit ka kumaama kasarita iti personal. Ang teksakto kada kayo, sir. Kasaritak pa'y nga umuna, ti ina. Anya ter aramidam dito'y balay katrabi imot ta nanakaw. Napatagtibagak kada kayo, nanang. Ha? Imawang kanyak ti may sa kadagiti supplier ang nakautangan nyo. Anya? Ang pudno kayo man kanyak, nanang. Dagiti utang yu kaditi makagapo. No apay asaan nyo akayat ti aglako? Ilumlum mga nyo kadiida? Ay, kwa anak ko. Ay, nananang, apay akas tamot nun. Ay, kwa, nagbiduta kanak ko. Amangan no di mi amo, kat milyon mat gaya man ti utang yo. Nangus-usaran nyo iti kwarta, nanang. Apay asaan nyo abinayadan ti utang yo kadagiti supplier yo. Diyak mo noan niya ti aramida kading ko. Mano ti utang ni nanang aya? Dakkel ading ko. Basit laangan kat agbalinan a milyon. Anya? Nakasaritak dagiti supplier na kat aduda. Ay, una yan. Kasanumot nga'y ang nakautang ni nanang, manang. Nagpa-deliver kano iti lako na kat saan pa'y anabayadan. Nagkari kano, ngamjak amo no apay adi na binayadan. Ay, una yan. Ipanan na nga'y nga ta iti napaglakwan na. Apay anaornong ti utang na. Day tamat lang ti saludsod ko, ading ko. Ay, apumat ni nanang. Apay saan amabutang amailumlum iti utang? Day tangarod. Ipagarup na siguro akit napigsa ang kanayon. Ay, puaya. Naimbag kumamot no ibagana no anya tinangigastusan na iti kwarta. Ay, uray untak, di na ibaga. No jak la maasyan kan kwa na, bay-bay ako man tapno agnakam. Ay, una yan. Ay, kat si kalaangan ati mangimatum iti negosyo na, manang. Ituloy mo. No awan tiwayam nga agbantay, mangala kapay lang iti tangdanam. Isupay mo't maibayad iti utang ni nanang. Wala din ko, kasta ti aramidak, kasaritak to ni Uncle Delphine. No kasapulang pa'y ti pagpuunan, ibagamla ang kanyak, tapabuludan ka, manang. Agyaman ak unay, ading ko. Amangan no kayat ni Kasinsin Marilo ti agbantay, Uncle. Ano ti bantayan na? Ti pwesto mi ijay sentro, Uncle. Ay nawaw, ninanang mo ay. Amangan no ma-stress kat di na amutar aramidan na ijay, Uncle. Anya? Dakkel ti utang na kadagiti supplier na, Uncle. Kasano ang nakautang? Ay, dayta ti di mi amo, Uncle. Di namit nga rud ibaga. Ay oo na yun ni Caroline. Iso akayat mi nga ituloy ti negosyo na. Ta isupay apagbayad mi kadagiti utang na. Ibagak tukin ni Marilo, tamapan itayan nyo. Tapno makapagsarita kayo adwa. Ni Marilo ti agbantay iti pwesto, nanang. Ay, agyaman na kadakaw. Kat pangaasi yung tatulungan da kami. Wan, anak kaw. No apay ngamin nga inuray yu ang maurnong dagiti utang yu. Ay, kamalik da ichay, anak kaw. Kitain nyo saan laang ada kayo ti aburido. Uray da kami nga anak yu. Mairamraman kami matan. Ay, pasensya kayo anak kaw. Nangipanan nyo iti kwarta ayan, nanang. Ay, di mon salud-sudan, anak ko. Makita yu dahit na? Di yu pa'y ipudno kada kami. Pangaasi yu man, nanang. No adda inutang yu, bayadan yu. Di yu ngamin urayon, ama urnong. Ay, makapaasar ni nanang. Anya ngay nga rod, inayulat ta day jay. No saan kami lang ang amaasyan kan kwa na?
Ano sa inyo, abakay? Makabayad kay tumatlaang. Nung kurang tipunan, mabalin mat nga usaran nyo pa ilang ti savings tayo. Okay ka dilaang kan kalakay? Wan, bakit? Ala, awagak nga rod ti kabsat ko, tanayunan na. Ay, wan tapno adday gatang nyo iti ilako ni Marilo. Pagtitinulungan tayo, tapno makabayadan ni Nanang. Pasensya kan, sir. Nala daw ti bayad mi. Tinapatag kat nakabayad kayon. Agyaman naklaon ay, Ira. Awan anyaman na, sir. Tinapatag, nakabayad kami. Kung naklakid din no saan na mabayadan ti utang ni Nanang mo kada kami. Naimbaglagan, tayo tuloy mo tinegosyo na. Kapilitan isulaang mat ngamin tinamnamaan mi apangalaan mi iti pagbayad mi, sir. Sapay la kumaa, ta supplyan na kami latta. Di kay madanagan, ta siya kun ti makaamo iti negosyo ni Nanang. Wen, supplyan kay lahat tayo iti ilako yo. Amok mat anala kakaakasarsarita. Agyaman naklaonay, sir. Ay, makaangasak mat laangan lakay. Kumusta nga'y bakit? Manong pa'y tinabati nga utang ni Nanang? Basit laangan lakay. Nasurok laangan a 100,000. Ay nawaw, mayatan Malaganan kay mat siguro nagkabsat. Wen lakay. Isubli kun ti savings tayo. Saan nyo nakasapulan? Saanan lakay? Ni Nanang nga'y, anyamat ng tiplano na. Kayat naman ang tiagla ko, ng panunutak man pa'y. Amangan no agsubli, kat maurnong man ang ti utang na. Mabalin mat nga agsublilat ta, ngam si kanti makisarita kadagiti supplier yo. Kasaritak pa'y niriyalin noan niya ti maibagana, lakay. Kayat ni Nanang nga iso ti agla ko, ijay pwesto, ading ko. Mabalin mat manang, ngam tulungan na laang ni Kasinsin Marilo Si kalat na ti makaam mo iti kwarta. Wan, ading ko. Di mo italag ka ni Nanang, taamangan no ulitan naman ti inaramid na. Ibagak nga rod ang mabalin na tagsubli, ngam siya kung tagdesisyon. Wan manang, pagtrabahuam lang ijay, tapno adamot aramidan na. Narigatan, ang mga no mailumlum manan iti utang. Wan nga rod, ading ko. Riribok ti kasjay nga inaramid na. Bagbagamot ngamin amanang, ibagam ahuston ti utang. Laglagi pa na nga dapay ti saan anabayadan. Wana din ko, isumat day ta, tisang kaibagakkan kwa na. Mapanak iti pwesto ita, anak kaw. Ayan ti tulbak, urayin nyo ni Kasinsin Marilo Nanang. Ay nawaw, adakan kwa na ti tulbak. Wan, iso tinangital kak Nanang. Mala, urayek nga raw. Kat pangaasi yun Nanang di yun man ulitin ang tinaramid yo. Saan nanak ko? Siya kung ti makisarita kadagiti supplier manipod ita. Okay laang anak ko. No saan akasapulan, di kay umutang tanarigat ti agbayad Nanang. Wan anak ko. No ulitin nyo pa itikas di nga inaramid nyo. Makaamu kayon. Talaga asaan kayon at tulungan. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka kuma apagwadan kadagiti anak mo. Aramidem no anya ti maiparbeng, iti kasta kat awan ti pagparikutan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite.
Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan matandanom iti host lakay. Ay no awan di awan. Anya nga rod marami da ngay. Naa, kasano ang mailabak dagiti murang tangay no awan danom. Amangan no inikatan ni pare Leo ti host nga agturong dito balay. Ni, apay ko mga ikaten na ngay. At adi mi nagkinawatan. Katkas taunay ti asar na kanya. Ay, unay kan. Idi pa'y nga ibagbagaken ka ang makilangan ka itinasaya at kadagiti kalugaran tayo. Ngam kastamat tar aramidem. Anya nga rod nga iti usaran ta adanom. Pangalaan ta iti pagdigos, pagluto, paginaw, kan paglabata. Mapan ka pala ang itayan ti gayem mo Makilaba ka ijay balay da. Ay na, makapaasar ka mo't. Day tangamin makiap-apat ti ammom. Di mo ammo ti makisarita iti nasaya at iti padam a tao. Di mo ammo a kontrolan ti bagim. Anya nga rod ti maramida katkas tuy nga rod mo ti kinatao. Ay, jakamukan ka. Mala, anusam nga rod ati agsak dunukas na. Anusam ti agbagkat. Anya ngay nga rod. Naimbag abigat mo, Mari Juliet. Kastamat ken ka, Mari Layla. Anya ta nakasako abinagkat mo, Mare. Dagiti murang mikin nila kay kumare. Umayak man makilaba dito ayan nyo. Ay nawaw, apay ang makilaba ka kat adamot danom iji balayo, Mare. Awanin, Mare. Nay, kasano nga awanan? Awanin ata inikat ni Manong Leo ti Hosme. Na, apay manan? Anya aga po nga inikat na? Adda kanudida nagkinaawatan kinila kay ko. Daytoy mo ngamin Patrick. Kasla agbirbirok akanayon iti apa. Uray simple abanag, nalaka ang makapungto. Hay, anyan nila kay mo, Mare. Di na mo akontrolon ti bagina. Day tangarud ti kagurgurak ken kwa na Mare. Talaga asaan ngagpampanunot. Ala, makilaba ka laang dita, Mare. Kinapudno na, naggapumat laang iti ayan damanong Leo day taadanaw. Mapan ka man iti ayan da Mari Juliet lakay. Ay nawo, anya taramidak ijay. Mapan mo bagkatan ti inlabak amurang taa. Apay mo't ngamin nga imbati mi ijay. Agpampanunot ka kade. Nadagsanday jay, saan ko akabailan abagkatan. Ay kat sa gabas sitem ngamin Ay sus, mapanmukit din bagkatan, tapno maisalapay kumatan. Di ka pa'y lang ngamin nakisalapay ijay. Naglaba nga rudmat ni Mari Juliet. Nakababain mat ano makisalapayak pay mat ijay. Aganos ka, tabasol mo matlaang no apay amarigregatan da tao ita. Di mo nga min ammo ti makipagayam. Nalakakin ka tagsasao, tasaan asikatin nakangagitin sawang da aliyo. Ay nalakay amok ti ugalim. Nalaka ka makapungtot. Di mo ammo a kontrolon ti bagim. Nagadulakid di nga bagbagam. Mano abat siya ti bagkata kaya. Dua abat siya day jay. Agasuman da ita. Ay kat ano sama? At dapay nga tadanom iti ayan da Juliet. Awan ata us-usaran damot. Ado ti makius-usar iti ayanda. Sakit day jay matlaadanom ti pagsibsibog da iti mula da. Kasano ngayon da ita? Agdigo sa kuma, tanagbara ti panawan. Kat awan mo danom dito yung balay. Ano sama? Anya nga ikat day tamat makiap-apa ti paglaingam. Anya nga ita. Inikat dalaka nga rod ti hosta. Hindi ka madalakan bakit? Ibirok kunto. Kaano? Ken kasano? Adda amok adiskarte. Apay, daliyo lang ayat at dadanom na ditoy. Kita ama. Amangan no. Amok tar aramidak bakit? Relax ka kadilang. Di nakman ngamin ununaan. Kaano ngagpasintro ka, Marcia bakit? Apay lakay, ada ipagatang mau. Igatangan na kumaiti imulak. Kabaalam ka di pa iti aggarden lakay. Ay nawaw, napigsaak pa yan niya. Okay, ilistam dagiti gatangag, tagpasintro ak no Martes. Sigurado na itan bakit? Wan lakay. Mala, rugyak nga rudan dagdalos. Tapno makamulak mo tan. Mangtangdan ka laengan no di mo kabailan lakay. Saanan? Kabailak pa'y.
Isupay agastos numang tangdanak pailang. Makamu ka nga rod Awang magkidi parikaw, tada danom iti garden. Ada pagsibog mo nukwa. Si kamot gayam ti lumabas, Patrick, naggapwam. Dita lang, tata. Sa dino adita. Una yun dito alakay. Chismusumot. Masapol pa'y amaamuan na ti amin. Di kamot sumungbat baraw. Dita bangir tinaggapwak, tata. Adalay naramid ko dita. Kastaya. Aggardin kay samot manin, tata. Kas makita mat, madama ti panagdalos ko. Anya ti mula yu dita ngay. Natang manay. Wan, ipadas ko manin tabarang matsambaak ti mayat apresyaw. Ay wan mayat day ta, tapno at damo liwliwayaw, tata. Sige, agpatuloy ako, tapno saan kay amataktak. Day ta, adumanin ti danom. Nagkaponday ta adanom, lakay. Ijay Ay nawaw, sa dino nga ijay. Sige, karagam kit di kita drum. Kan planggana tapno adda mausar. San atila salsalutsudem. Mga no. Awan pagdanagam ta nadalos ti sos day ta adanom. Siguradom lang. No kayat mo, di surutan ta hos. Tapno makitam tinagapuan na. Adayo iti babalay, tinaggaponday ta adanom. Wan. Adayo iti babalay. Iso nga awan ti basura ijay. Mabalin pa'y kita pagluto day ta no kayat mo. Nagpakada ka iti akin ko kwa. Nalpasin Kanyat panagkunam. Jak amutag pakada. Sige, makamukamutin dita. Aginanaakpay. Adakon, bakit? Iday pa'y ngururayin ka lakay. Ay. Narabyan ka mo anagaway. Wala, tinarimaan ko ti house. Naawan ngamin ti danom. Ti ambaw kat adda na pugsat, iso a binirbirok kaw. Tagayam, inikat damutan iti buon na. Iso mo ilagayam nga awan danom asumangpa dito'y balay itay. Asino mat tinangaramid iti kastangay. Narigat tagsasao. Ngam ni Patrick ti limabas iti gardin itay. Ada en sukat da ahos ijay. Adda, bakit? Insukat da ti hosda. Panagkunak kat hosda da ijay. Ay, naglukon day taataaw. Nakita na ka. Ngam awan mo kunana nga agpakadakeng ka. Day tangarod bakit? Imbes a masapak nga gawid, awahanan tatatak-tak mag. Ne, awan mo tindanom iti hos. Idin sapay mo trabi Ay nawa, asino ngay nga tamot tinangikat? Ang mga no inikat ti akin ko kwa. Oho, isuda ay tinangaramid iti danom, tapno ibagada ako kwada. Day tamanin ti bagbagakin ka. Agunget ka man nga minen. Una, tanabambanuga ka ng birbiro. Ita, awan man ang danom. At ayumot nga rod ti source. Mapan mo kitaan No adda akin ko kwa, makisarita ka itinasayaat kan kwa na. Tak man ang dayta. Makapaasar da kita tatawa. Naimbag kumamot na isublida inton matamdama. Nagsarita kayo kadi iti akin ko kwa iti danom? One mate, nagsarita kami. Ngam apay mo't akasta tinaramid da manay. Nukas ta nga rod, urayan ta. Ang mga nuus-usaran da. Ay, saan? Mapanak ijay tamat lang. Amwak no anyat na pasamak, no apay nga awan sumangput adanom dito'y balay. Agaramid ka man iti karatula dita, Marcia, bakit? Karatula para iti anya lakay. Ibagam, adida ikatan ti hostayaw. Takasapulan tayo mo't dayjay adanom. Di da kumamot agawon akasta, tadakarbangan tayo ijay. Apay, insubli damanan ti husda. Un, bakit? Saan akong makasibog? Tay nikat naman ng tihos nga agturong ija garden kan dito'y balay. Anya matan ti kasta at tao. Maibusmot nga ron ti pasensya kadakwada. Ni Patrick nga tati nangaramid iti kasta. Wan, bakit? Confirm nga iso. Ay pumat da di a tao. Iti ayan ni Leo ti paggapgapuan ti danom da iday. Saan ka day? Wan, ngam tinaistorya ni Leo kanya, kat inigkat na, tamadi ti panagsasaw ni Patrick kan kuana. Isu mo lagayam Mabitla ang nga raw, tagaramidak iti dakkel a karatula. Wan, bakit? Ibagam adida basta ikkatan ti host ti sabali a tao,
taam mo da ang mausar da di adanom. Nukas ta ang makiusar da, ipakada da kumapay mo da. Papanam Patrick, ay kwa, tata, kita tamangan no ikatamanan ti hosmi dita. Ha? Makikita mo't siguro ang madama ti panagsibog ko. Anyat ka Diyos awan tata? Di ka gindi di amaw, taamok nga aramid mo dayjay. Apay, danom nyo dayjay aya. Ne, di ka agungot abarok, makisarsarita ka na sayaakin ka. Ngamen, at damot karbangan mi iti dayjay adanom. Da kayo ayat tinangaramid iti danom mi jay. Apay nga ihimot niyaw. Na, si kalangaruden ti makiusar barok, si kapay ti makapungtut may. Una, tanog sasaw kayo. Kasla ginatang yun dayjay adanom. Isungarot ti source ti danom ti daga ginatang may. Makiusar kami lang. Di kay matanagan. Ta saan mimot ama ibus dayta? San atakes ti makiusar barok. Nga makisarita kayo kumamot anasayat. Tapno may schedule tayo. San akas ta basta ikatanyulatan ti hosmay. Di kay katagsingsing po'y tadandani kayo. Anya? Awan pa'y danom lakay. Awan pa'y taimot mo day alakay. Lakay? Sino alakay? Day alakay amor makapaasar. No kasta, danom dagayam tinalam, kunak man no impakadam kadakwada. Pakapakada di tanga. Apay, ginatang da day adanum aya. Isoda tinangaramid. No iti source ti danom da tinangalaam, makisarita kamot ngamin ay itinasaya at kadakwada. Agpakada ka tapno amuda. Oho! At dantulaal daw na day kunak tumay. Saan nga iso tinangaramid iti danom? Iso adina imot akasta. Siyakla ang ti maasar. Ay napangaasim man lakay, saan ko maaday taunget mo ti ipang pangrunam. Maan ano ayan no makisarita kamot itinasaya at kadakwada. Saan mo mat siguro nga ipatay no kasta ti aramidem. Anya ginadamak ko, nana. At da kanumot saan ang nagkinaawatan da tataamor ka ni Patrick. Danom ti makagapo nakaw. Nay, taapay man. Dahito mo ngamin Patrick napanaki di inik ka ti husmay. Anya? Insukat na ti husda. Ti pakaasaran mo ni tatam amor. Saan ang nagpakada? Idi kinasarita na di tao. Ni Patrick pa'y ti makaungot kang kwana. Ay sos, talaga mo't da dya tao Wen nga raw, iso pa'y laang ti agungot akas jay. Ka iso lang nga rin ti bidot ti aramid na. Husto matkit di ano binagbagaan ni Tata Amor. Saan ngamin ang makaaawat da dya tao? Nalakapay ang makapungtot. Ura isumot ti adabasol na. Ayan tay bunan ko bakit? Kitaam dita Irwar mo man tadda pang sarak. Ay nawaw, apay kasta tituno ti boses mo. Madlaw ang makaunget ka manun. San asyak ti kalabanan na kita tao kunak tumay. Apay ka di aya. Di mon saludsudan. Tamom na niya ti makagapo. Ay pangaasim alakay, sikat agpakumbaba. Adda nga agpay sukarbangan datata amor iti dayje adanom. Makius-usar talaeng. Agpapada tayo ang makius-usar laang. Apay, isoda tinangaramid iti danom aya. Tapno tagikuan da. Ay talaga adi ka makauawat. Makauma ti agpalawagken ka. Limabas mo't nilakay mo dito'y balay itay, Mari Layla. Papanan na nga'y. Dita barangay hall, mare. Taapay ijay, Mare. Indarom ni Tata Amor, mare. Kunaklakit din no nalpas daytan nga isyo. Saan pa'y mare? Kasano mga main, napangkidi tinagtagba ni Patrick ti husda. Anya? Nakitak nga road, kat ay na, talaga apimudot ti ulok iti nakitak, mare. Hay, pumot dayta nga asawang Mare. Di na mo ti makisarita iti nasayaat. Apat ti paglaingan day di, mare. Awan denggen na asao. Iso pa'y kit di ati makapungtot, uray iso ti kamali. Kasano no ipasukat da dagiti hos ati nagtagbat na. Ay kat ano san naasukatan takasano mga men, day tamang perdi iti kagawaan ti sabali ti paglaingan na. Hay, una yan nila kay mo, Mare. Ibirbirok naman ti pagparikutan na.
Kumusta lakay? Sukatan, ken tarimaanan ni Patrick dagiti tinagbat na ahusta bakit. Imanugot ka day. Kapilitan makaunget nga rod ni Kapitan ken kuana itay. Apay Mike, Naturid ngamin nga agsasaw ije barangay hulitay. Iso pinasagidan ni Kapitan. nakababain man ti kasta. San sa mata makarik na itibain na dya tao? Angam tinapatag kat sukatan na. Imbagam ko maasukatan na iti kabiitan a panawon Kapilitan takasapulak mo ti danom. Awan pagsibog ko no di natarimaanan dayjay bakit. Nayunan man pa iti kwartak bakit. Mangala ako mamad ngay iti kwartak. Nasken asukatak ti hus at tinagbat ko. Saan ka di amatarimaan? Masukatan kanumit. Dayta ngamin. Kasapulak pa iti lastiko kuma. Anya timbagan ni Tata Amor, sukatam adagos? When tawan kanu pagsibog na iti gardin na. Makaparurod tayo dya lakay. Ano sama? Si kamo ngamin tinangaramid iti parikot mo. Awan lang arutin danon dito'y balay. Aggastusak pa'y manay. No saan mo ati nagbat ti husda? No nakisarita ka kuma iti nasayaat. Awan ti kasta parikot mo ita. Naimbag nga aldaw yun, Ana Marcia. Si kamagayam day talay lanak kong. Kasapulan mi ngamin ti danom, Nana. Iti ayan ni Juliet ngay. As-asidag ijay. Aduda nga agus usar iti danom ijay, Nana. Agsisinublat damot. Adahos yaw. Adda, Nana. Mangyag ka, tapno saan ka amabannog nga agsaksak daw. Ay na, agyaman naklaunay, Nana. Ngam ada ti schedule tayo taado tayo nga agkasapulan iti danaw. Okay lang, Nana. Adamot ket di dramme. Ayun gayam, natarimaan ka din nila kay ko ti pinirde na, Nana. Wan, nalpas magkidain. Adadanom iti husmi ita. Pasensya kayon, Anana. Kanayon kumot abagbagaan nila kay ko. Ngam talagaan nala ka makapungtut, Nana. Awan rumbeng nga ikidawam iti pasensya. Ti basol nila kay mo kat saan mo abasaol. Ti husyo mangyag kantaw. Iti kasta, makasakdo kayo iti danumiyaw. Naggapuan ti danom. Iti ayan da, Nana Marcia. Naimbag man tayo manugot da. Wan, Umanugot damot lagayam gat. Nagadupay lang ay bagbagata kanyak. gaputa di mo ammo ti makisarita iti nasayaan. No kastagayam, di si ka kumanti nakisarita kadakwada idi. Kasano kat agpakalaing ka mo ngamin. Ay nawa, basol kumanin. Basol kumutlaki di amin ay. Dayta ka ngamin ti madiken ka. Tadi mo aklunen ti biddot mo. Madi ngamin ti kanayon nga agong unget. May mayat tamat na alumamay ti panagsao tayo. Tauray asino a tao, makaunget no balasubas kang agsasao. Alawanan, basol kon. Tapno ibagakken kalakay. Awan na sayaat nga itden ti kanayon a panagpungpungtot mo. May mayat tamat no makisarita ka iti nasayaat. Nang runa pa'y no si ti adda ka sa pulan na. Iti kasta, nasayaat damot kan ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Patrick. Ay, nawaw! Nusika ti adda ka sa pulan na, makisarita ka iti nasayaat. Kontrolam ti unget mo, iti kasta, agbalin a nasayaat ti tungpal ti panakisaritam kadagiti masaknan. Laglagi pen tayo kuma nga amin abanag ket maala iti nasayaat asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.